na koje dostavljamo odgovor u pisanom obliku. Kako načelnica rekla, često se radi o instrukcijama o nadležnostima, uglavnom građani nisu informisani o tome šta je u nadležnosti gradskih opština, šta je u nadležnosti lokalnih samouprava, šta je u nadležnosti gradskih organa i gradskih službi, javnih preduzeća itd. Tako da u nekom smislu vršimo i edukativnu funkciju što se tiče pitanja koje građani interesuje nešto od pitanja bili ovako prilično opširni. Koliko imate neke pitanje, slobodno da vam odgovorimo u vezi komunikacije sa građanima? Facebook mrežama sigurno nisu, odnosno društvene mrežama sigurno nisu strane koje postavljamo da se imate otvorene nalogi ili na Twitter ili na Facebooku, na koristite mail adrese da... Koliko građani zapravo stvarno koriste te društvene mreže da im postavljaju pitanje? Kakva je komunikacija? Koliko imate primjera da je postavljeno neko zbiljnije pitanje? Neko stvari? Veoma ozbiljna, tiču se suštinskih stvari koje utiču na kvalitet života i zaista se ljudi trude da svoju neku mikro lokaciju, neku svoju okolinu urede i učine kvalitetnu na lokalu. Tako, ja bih samo dopunila odgovor na ovo pitanje. Znači, u drugom delu će vam načelnik odeljenja za komunalne i građanske poslove govoriti, predstaviti rad svog odeljenja i imaćete priliku da upoznate komunalnog i građanskog inspektora. Upravo su